انجمنا نیشتیمانی کردی ناو هفپیمانی اپوزیسیون سوریه ده بشداری کنگره ریاض دبه. دنرینا انجمنا نیشتیمانی ده کو کنگره ریاض گرنگه. جبرکو جیهان تفده ایداد خوازه کریزه سوری چاره سر ببه. چشتی هبه مرو وقت سیاسته دکه گمرو به هیوی به مرو ناچه بس هیوی متو هیا بس نه ام نکارن ببیجنجی صدی و حمیشتی ما بجیبه بس ام به هیوی نجبرگو قالك دمك دريج غريزا سوريستان جبر فيها كي هيفيه مهنا بجن وداوي ان شاء الله سوريا دخوازه پروژه مبتنه پیاده کو پارتیا سرکر ناوری ببریا خوستر ده جبو کنگره ریاض نهاتیه و خوندن. لهن پارتیان دن دناوری ببریه داد بجن. تفی کو او هاتنه و خوندن لی او ناچن چمکی کنگر ده نرینا وان ده والایه. دوی باوریه دنه کنگره ریاض نه فينو إرادة ملت كرد تمثيل دك لا فاتنك لجور ناف دولتي مزند وقت بخوازن بكن وبرنجك جرنقا بكن هناك كيم بن هناك هرن هناك نرن وبيك بينن پارتیون کو بریانها دناو انجمنا نیشتیمانی دبون او جی دو کنگره ریاض دا بشدار نابن. لی هیوی دکن کو انجمنا نیشتیمانی کردی پرسا کرد دور جه اجندین هف پیمانی اپوزیسیون سوریه بده پیش. انجمن اجتماعی كل سوريا نونريكو دناف ائتلاف دا بشدار بن بهيفيما خوشبير بكن انه نيزيكي د اسطنبول ناو دردوري بينانا برسا كردي باركي مظلم السرملاوا وديار بكن جخلكيرا وكرد نتوكل سر عرضي خرجين وما في بها ودولاتكي ديمقراطي فرعي ننوانديدا ج انجمنا نیشتیمانی هر یک ج فؤاد علیکو مصطفى اوسو عبد الحکیم بشار. هروها عبد الباسط سيدا وكو كسايتيكا كردية سربوخا وخلف داهود دينافا دستا تنسيق دا دو كونغري دا بشتار دبن. حتى انها كرد بشان دا كهفگرتيو سربوخا. دو كونغرين اوپوزيسيونيش بو چارة سركرنا كريزايا سوريا دا بشدار نبونا. چاودرين سياسي جي دبيجن. سدا ماوية كي اوا كو مالا كردي بخوا نل هفوج هفكتيا. رنگين شرو روداو هاولير.